ariko ikibabaje kuri none nuko imyenda ihari, ariko umuntu aja mu isoko akagura ihuzu permete tuvuge iki kintu kirababaje, kandi ntabatambara nabi n'abagabo birahari. Urabona madeshire umuntu w'umugabo akaja mu isoko akagura ipataro icitse mu mavi. Ubwo ni bwa bwenge butubaka ijambo ry'Imana. Dr. Bey Mucuranzi kuriya ica akoresha hariya ni intelligence creative. Iwe kuri piano nimba yigezeho, harandi majwi akuramwe abandi bataragera kuri rwa rwego batabona, kandi ari muri piano kuriya zo ni zimwe, ariko igitandukanye ni ya intelligence creative kuverte umuntu ageramo. Iwe yakubita gutya avuga ngo iyi tushe niyi nihujije iratanga iki ngiki. Abacuranzi ni amadekuverte, ni ibintu biba biri hariya, biri mu madomene menshi atandukanye, za filozofi. Bariya abafilozofi biyumvira bakavuga ibintu bizohoraho, bizogarda verite, presque ijambo ry'Imana niryo ritaza rihinduka. Ariko hari n'abandi bantu kubera ubwenge bwabo baza bavuga de principe, tugahora tuzivuga tuzigenderaho ngo runaka yavuze gutya. Umushinwa w'umufilozofi ngo ni Confucius yigeze aravuga ngo uzotegereza ibintu byinshi muri wewe. Umuntu wavuze ngo icara mu muhango Imana ngo imugire inkoko ngo niyitagira stress. Oya, stress igoye abantu nyine, ariko inkoko buriya nyine nta bwenge. Uzumve no mu bintu bijanye na memoire. Iyo bavuze ngo ufite memoire de poule baba bagututse cyane, kuko inkoko nta memoire ntiziretena. Iri mu nzu wagira ngo shu ikagenda, waceceka ikabiragarutse. Hello guys, amakuru mufite, mumeze neza? Turabasuhuje cyane tubifuriza ibihe byiza. Imana ikomeze ibiteho, ibiyereke muri byose mubona Imana. Abari guca mu buzima bubi mwihangane, hariho Imana iraje kugira ngo ibigenze neza. Abari mu buzima bwiza nabo tubasabira kugira ngo Imana ikomeze ibigenze neza, mukomeze mutere imbere, mukomeze mugire amagara meza, mukomeze mubone Imana. Turabasuhuje aho muherere ku migabane yose y'isi, abadukurikirana, abakunzi bacu, turabaramukije cyane tubifuriza ibihe byiza. Hanyuma turagarutse, dufite umutumirwa wacu hasanzwe, aramenyereye hano, ni umusangwa. Turakwakiriye cyane. Murakoze namwe. Urakaze cyane hano, ni iwawe, ariko buriya ngo uruta kwisa umushitsi ntaba ari urwawe. Rero turakwakiriye cyane. Hanyuma mbere yo gutangira, principe ni yayindi, ni ugusenga. Kandi ubushize ninje wasenze, none gasenga kugira ngo tubone gutangira. Ni ibihe sawa, reka dusenge. Yego Mana, duciye bugufi tuje imbere y'amaso yawe, twongeye kukunezererwa kuko wongeye kuduha uyu munsi nk'indi mpano idasanzwe kugira ngo tube duhumeka umwuka w'abazima. Wakoze, turagushimiye. Turakuraritse rero ibiganiro tugiye gukora, uduhe ubwenge utumurikire, kandi uha umugisha bazabikurikirana, kandi bizagira umusaruro, bizazana impinduka, kuko ari ijambo ryawe, kandi ijambo ryawe riravuga ngo shobozwa byose na Kristo ujumpa imbaraga. Dushoboze muri byose, girira neza abafite ingorane, ubiteho, ubaruhure, ubikoreye imitwaro bari bafite. Mu izina ryawe Yesu Kristo usenze kandi twizeye, amen. Amen. Urakoze cyane. Hariho umuntu uzugira n'amavuta mu gusenga, wumva ibyo ahasenga ukama wumva neza wo kuzuzwa. Iyo usenze nza numva nageze mu kindi kirere. Sinzi ko nanje ganza nsenga nawe bikagenda gutya.
oya uretse umuntu wo gukoreshwa n'indi myuka mibi ya satani niwe wokwanga isengesho ariko nta muntu muzima wemera Imana wokwanga isengesho ryogwa nabi cyangwa nibasenga yumve ni nk'urusaku. Oya umuntu wese uzi Imana uzi isengesho rivuze isengesho rizari neza uwo ritagwa neza nyine no kuverify uko hari indi myuka ibimukoresha no kumureba neza hari bakoreshwa na ya myuka ya Beelzebul. Ayo rakoze cyane kaze. Uyu munsi nifuje ko tuganira ku bwenge. Ubwenge ni iki? Ubwenge budufasha iki? Hari igihe nyine uzawumva nk'umuntu aravuze uriya muntu ngo agira ubwenge bwinshi, cyangwa abandi bakavuga ngo nta bwenge agira. Hari gutyo. None uyu munsi ndifuza ko tubiganiraho. Ubundi ubwenge ni iki? Icyo twita ubwenge tukavuga ngo uriya muntu afite ubwenge, uriya muntu nta bwenge afite, kuko byose abantu barabikoresha. Nta bwenge, afite ubwenge. Ubwenge ni iki? Yego. Murakoze cyane. Banza unsomere hano mu gitabo cya Yobu 28 n'umurongo wa 28. Yobu 28 chapitre 28 verset 28. Katuashaki. Yobu baragorana se ni nk'abacamanza bagica babahe. Ntabwo mba nk'abawundi bavuze ngo bagica babahehe babacamanza. Yobu 28 kuri 28 nyine. Ni abatoye. Haravuze ngo maze ibwira umuntu iti ndore kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Amen. Amen. Akoze cyane. Turangize gusoma muri Hoseya 4 no kuri 6. Hoseya 4 no ku murongo wa 6. No ku murongo wa 6. Haravuze ngo ubwoko bwanje burimbuwe buzize kutagira ubwenge. Amen. Amen. Ubwoko bwanje burimbuwe buzize kutagira ubwenge. Amen. Amen. Reka nanje nsome bibiliya nkoresha. Job chapitre 28 verset 28. La Bible déclare ceci. Puis il dit à l'homme, voici, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Hanyuma rero reka dusoreze hariya muri Hoseya 4 no kuri 6. 4 umurongo wa 6. Umurongo wa 6. Version mfiteyo ndumva isa nkaho iri hejuru yaho, kuko yavuze ngo mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Akurikira avuga ngo puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Eka mpasome hano. Haravuze ngo ubwo waretse ubwenge nanje nzakureka
we kumbera umutambyi ubwo wibagiwe amategeko y'Imana yawe nanje nzibagirwa abana bawe ntibyoroshe birakomeye kabisa. murakoze cyane mbere turashima ku ikaze mwaduhaye yego mu by'ukuri turabashitse cyane ariko nabyo ni byiza ko mukomeza kutwiyegereza umunsi mutatwiyegereje kujya muzoba musa nkaho mutakidukeneye natwe tuzogenda tuzobasika ntibumvishe ko hano yavuze ngo kubera ko wibagiwe Imana yawe nanje nzibagirwa abana bawe ubwo wibagiwe amategeko y'Imana yawe nanje nzibagirwa abana bawe mukomeza mutwiyegereze kugira ngo natwe tugume hafi mutwibagirwa natwe tuzobaja kure. Reka dutangire twifashishe Bibiliya biseke kuvuga ngo ni psychology umwanya wose ariko tuza tubanza Bibiliya nibwo rufatiro kandi niho abakiranutsi twubatse kabisa. hari umunsi twabivuze turavuga ngo buriya inzu igirwa na fondation ikagirwa na pilier inkingi. Inzu bubakiye umusingi mwiza bakimba bakagira fondation iri solide bakayishiramo inkingi. Turavuga ngo naho imiyaga imvura imivu itemba zawuraga zikaza iriya miyaga myinshi uzubona muri ya bihugu by'abazungu nka za Amerika no mu bindi za Murakote za Catherine iriya yose niyo yogwa kuri yanzu nta kwinzu ziba kuko yubatse ifite fondation ifite za nkingi. Reka mbwira abantu hano muri yo buhavuze ngo nukwibwira umwana w'umuntu ngo dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge kuva mu byaha niko kujijuka. Abadukurikiye yego turaza kuvuga ubwenge tuvuge amoko yabwo tuvuge ikibufasha akwiyongera wenda n'ikibugabanya ariko icyo nshatse kuvuga mbere y'ibi byose ubwenge bwacu iyo butubakiye ku Mana iyo butubakiye kuri rwa rutare ntabwo tuba dufite nta n'icyo bwotumarira cyane ntacyo bwotumarira. Reka nkubwire urabona dufate nk'urugero rwa medicine ubuvuzi. Imana yatanze ubwenge ibuha abantu bariga bagira amadekuverte bamenya indwara zibaho bamenya uko zivugwa kandi bakavura abantu bagakira. Laboratoire zigakora imiti ikiza abantu indwara ariko iyo bitubakiye kuri rya jambo ry'Imana za laboratoire zifasha gukora imiti ikiza abantu zizasubira zigakora ibica zigakora imiti yica abantu icyo gihe n'ubwenge butubakiye ku ijambo ry'Imana nta rutare twubake kuri Yesu Kristo. ni ukuvuga ngo Bibiliya yavuze hano muri Yobu ngo ibwira umwana w'umuntu iravuga ngo dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge kuva mu byaha niko kujijuka. Buriya ubwenge ni ukubaha Uwiteka. Kujijuka kuba umusirimu gusirimuka ntabwo ari ukwambara zani si ukwambara ibiki bigezweho ibyo bita abantu ko bagezweho ni ukwirinda icyaha gusa. Umusirimu ni umuntu utazi ukora icyaha. Umuntu ukora icyaha ntajijutse ni umuswa ariko Bibiliya ibyo yavuze ko turavuga c'est dans la Bible c'est biblique si amajambo yanje kandi sindanaja no muri siyanse
wenda mvuge ngo umva uko twebwe abapsikologe tuza tuvuga turaje tuhagere. Rero aha muri Hoseya naho havuze ngo ubwoko bwanje burarimbutse burashize kandi buzize kutamenya, bishwe no kubura ubwenge. babuze ubwenge. Ibi bintu byose bigoye isi n'ubwenge budashingiye ku ijambo ry'Imana. Reba urundi rugero rwa kabiri kituza kubitindamwe, ariko nabyo birimo amasomo menshi. Umuntu Imana imurema yamuremye atambaye umwenda, urabyumva? Kugira ngo yambare kwari ugushaka ibicocero ko kubaga itungo agafata rwa ruhu akambara. Ariko nanone kurabona kwambara uruhu rutanyuze muri mashine ngo rube ruhingurwe, rube transforme, gorohe wo kwambara gute? Ibibabi by'ibiti n'ibindi bene ibyo byose. Ariko rero kubera ko Imana yatanze ubwenge, abantu bagira ubwenge bageraho bagira ama industry, amayizine afabrika akora imyenda, turambara turabegwa dusa neza. Ces mêmes usines, les mêmes industries ubu ko zirakora ihuzu imeze gute isubiza umuntu kwambara ubusa, ko turambara izo kwambika abantu ubusa, kwambika abantu ubusa. Ni ukuvuga iki? Ubwenge butarabaho, abantu batarajijuka, bambaye ubusa kandi ntacyo barengarije kuko nta myenda yari ihari. Ariko ikibabaje kuri none nuko imyenda ihari, ariko umuntu aja mu isoko akagura ihuzu permete tuvuga iki kintu kirababaje. Kandi nta batambara nabi n'abagabo birahari. Urabona madeshire, umuntu w'umugabo akaja mu isoko akagura ipataro icitse mu mavi. Ubwo ni bwa bwenge butubaka ijambo ry'Imana. Umudamu agasonesha ihuzu agasiga sezepol ibitugu hanze, umudamu akambara ihuzu, abantu baka nkubwire gute, birababaje. Ubundi nimba hari ikintu cyubahisha umuntu ni ukutiyandarika. Buriya ureke nkubwire ubujiji uko bumeze. Rero confusion iri mu bantu, umuntu azagira ngo ubwo yiyambitse ubusa akagira ngo none baramureba, akagira ngo none hari amanota, akagira ngo none hari ibindi bintu bituma abantu bamutekereza, yorebwa n'abandi baswa bari nkawe. Ariko nta munyabwenge, reka nkubwire, nuko ubu nyine simbizi, bose bafite izo crise. Ariko woje gushaka umugeni, umudamu muzabana, uzabyara abana, nawe ushaka ko urubyaro rwawe uzoza ubyara abana nabo bagera mu bigero bakubaka, ukaja gushaka umukobwa uzawambara ubusa. Abana b'abakobwa ba expose poitrine zabo bataro. Reka nkubwire, twebwe ntituri bakuru cyane, ariko kandi turi n'abatoya. Aho tugeze imyaka dufite twabonye byinshi. Nabonyeho ababyeyi bonsa abana. Umubyeyi yaje akonsa umwana akafata nimba ari kuvure y'umwana, flanel cyangwa esu cyangwa igitenge ciwe, akitwikira akonsa umwana, nta muntu uhamubona. Ça c'était une bonne éducation. Ubwo n'ubwenge bushingiye ku Mana. Hanyuma ni gute wovuga ngo umwana w'umukobwa udafite umwana, utahaye wonsa umwana, agasiga amabere y'umusozi, abantu bakaza bayabona mwitorero ureke muhiri wabo, niyo yogenda muri eglise abantu bagatambuka kuririmbira Imana hariya kuri podium bambaye ubusa. Ubwo nta bwenge burimo, kandi ubwo ni ubujiji, ni ubujiji budafite izina, nta gusirimuka kurimo. Bibiliya yavuze ngo dore kubaha
uwiteka nibwo bwenge kuva mu byaha niko niko kujijuka. kujijuka. Reka twinjire muri matiere yacu, abumva bakagira icyo bahindura bahindure, abadahindura byose bizokomeza bikurana cyane. Niko n'ijambo ry'Imana ryaravuze ngo nimureke bikurane, urukungu n'amasaka bikurane. hari umunsi w'isarura uzoba, tuzofata urukungu tugwegeranye, turuhambire, turutwike, amasaka tuyahunike. Birababaje, abadamu bari mu gusonesha amaribaya, umuntu w'umudamu ufite umugabo digne de sono, ugasonesha iribaya ukarikata aha imbere, kugira ngo abantu nimureke kwitesha agaciro, nimureke gutakaza ubumuntu ubwenge Imana yaduhaye. Shatse kukubwira ngo ubwenge bwose budashingiye ku ijambo ry'Imana ntabuhari, kandi jewe nzambwira abantu, reka nongere ngisubiremo, nta mupagani ugira ubwenge, kuko iyo ureba les actes aposa ntiwobyemera. Umuntu yarize amashuri, yari akwiriye kuba akomeye, yari akwiriye kuvuga abantu bose bagahimbaza, ariko waje kumva ibintu ahaye avuga, waje kumva ibintu ahaye akora, ugasanga n'umwana w'imyaka 5 atobikora, ugasanga n'umwana w'imyaka 5 atobivuga cyane. Iyo tuvuge umuntu yarize, yarangije amashuri, ariko ni umusinzi, urumva iyo yabaye umusinzi bwa bwenge ntacyo bumaze. Ndavuga ngo umupagani, nta mupagani ugira ubwenge. Ndabivuze sawa, dufasha akora ibintu bimwe. Ni bangahe barabaje nibize bari bafite ubwenge, ariko iyo ureba ubuzima bwabo kuri none, ubuzima bwabo, umuntu w'umunyabwenge wa wundi isi yari yemeye, imiryango yari itezemo byinshi, isi yari itezemo byinshi, ariko agahinduka umumwarumoga, agahinduka imboba, akazarara mu mihanda. Nta mupagani ugira ubwenge. Bashaka ubwenge nimwisunga ijambo ry'Imana. Reka twinjire tuve muri ibyo ngibyo, iyo n'indi topic yoba ndende nayo, ariko nshatse kubwira ngo ubwenge bwose butubakiye ku ijambo ry'Imana ntabuhari. Tuhabona niba ubona isi ngo kiratera imbere, ibintu ubona amapuissance nucléaire, biriya bihugu bifite aya mamisile intercontinental, bafite amadefense aérienne n'ibindi biriya bakora, buriya n'ubwenge budafite icyo buhabufasha isi, ko burarimbura. None buriya n'ubwenge, tuvuge ngo Amerika ni igihugu gikomeye cy'igihangange, gifite imbunde bashobora kurasa mu gihugu cyose kikabaranvese. Ubwo bwenge ni ubu. Ariko reka nkubwire, nubwo tubibona, reka nkubwire, buriya umuntu ukomeye ntabwo ari uwica, akomeye ukiza, gusa gutinya uwica. Umuntu ukomeye nukiza, suwica, dutinya gusa uwica, ariko hakomeye ukiza. Hego. Ariko ukiza ntibamutinya, batinya uwica. Dutinya uwica nyine kuko dufite ubuzima, dukeneye kubaho. Nico gikorwa cya nyuma giheka, kuba umuntu yokora igikorwa cyo kwica umuntu, umuntu Imana yaremye, wewe ukamwica kandi nawe uzopfa. Reka nkubwire ngo ubwenge Imana, icyo Imana yari yaturemeye, yari ituremeye kugira ngo ubwenge bwacu bufashe isi, bufasha abayituye. Ariko tuzi ko igihe kimwe Babeli baravuze ngo reka bubake bwa bwenge, maze kugwira umunara, reka tuzamuke turebe ko natwe tugere iyo mu ijuru. Irawuridurira bacanganyikisha imvugo, ibintu byose. Buriya n'ubwenge bwose bari bavuze ngo reka bazamuke, ni kwa kwishira hejuru. Tufite ubwenge, tuzi kubaka, nous des ingénieurs, turubaka umunara tugeririye. Shatse kukubwira ngo
aba bantu baba bumva ngo ni ibihugu by'ibihangange, yego ni ibihangange turabyemera pe, ariko bigomba kuba ubuhangange mu gufasha isi, apana mu kuyirimbura. Kubabona amaraso ya Yesu Kristo iyo yaraje adukiza ibyaha, arakiza, yongera kuduhuza n'Imana, yongera kuduha indi identité twari twaratakaje. Iyo niyo puissance du sang de Jésus Christ. Ariko izi les puissance nucléaire ntacyo zifashije isi. Reka dufate iyi ntambara uhayibona igize imyaka wenda ibiri igiye kuba kuja kwegera 3, je pense. Dufate Ukraine na Russie, je pense ko cyagiye ashobora kuba hari muri 3 irenga. Fata abantu bamaze kugwa muri iyo ntambara. Reka dufate Israel na Hamas hari uzi ibihumbi bingana gute by'abantu bimaze. Buriya bwenge bwo kuvuga ngo abantu ngo bafite imbunde bagize iki ntacyo zifashije isi. Bari bagomba gufasha abantu kubaho, ariko badafasha abantu kubica. Rero ubwenge bwose budashikira ku ijambo ry'Imana ntaburiho. Ni ubuni bwose yavuze ngo mon peuple périt par manque de connaissance. Kandi ubwo utitondeye amategeko yanje, ubwo utubasha amategeko y'Imana, nzagukura mu batanzi, umurimo wawe w'ubutambyi mugukuyeho. Ikigira kabiri, ubwo wanibagiwe uzibagirwa abana bawe. Kurabona Imana niyibagirwa abana bawe, ukibagirwa urubyaro rwawe, uzojahe. Rero reka twinjire mu kiganiro cyacu. Wavuze ngo tuganire ku bwenge. Ubwenge tubanje kubuvuga muri iyo aspect spirituel. Tuvuze ko no gushingiye ku ijambo ry'Imana, no kubaka kuri rwa rutare rwa Yesu Kristo. Ubwo nibwo bwenge bushimwa, ni nabwo bwenge bwiza Bibiliya zivuga buboneye, budakora ikibi, ariko butekereza iciza. Nibwo bwenge n'ubundi. Nibwo ubu bundi abantu baja guhiga mu mashure, kuminuza, kugira ati n'ubumenyi. Ubwo ni ubumenyi kandi nabwo ni bwiza, ariko akaga kabwo iyo butubatse kuri bijya. Ubwenge rero tutagiye kure, ubwenge intelligence bazavuga ngo ni capacité qui nous permet de s'adapter à de nouvelles situations. Ubwenge ubundi ni ukwiyadapta kuri situation, burakimwe n'ikindi tuhaye tugeramo. Reka dufate urugero rw'umwana iyo avutse. Umwana aravutse, namara kuvuka aba agifite icyo bita instinct. Instinct ni ubwenge, ariko buriya buyobora inyamaswa. Izo ntizigira ubwenge, donc les animaux n'ont pas d'intelligence, ariko zigira instinct. Ariko ijya instinct c'est presque aveugle, irakora ibintu ariko tibona. Wenda naho tuzaza kuyivugaho. Instinct bazavuga ngo ni aveugle. Twebwe abantu babayeho tubona inka, twahuye inyana, twabaye mu biraro, ibyo turabizi. Igituma instinct iri aveugle ni ukuvuga iki? Inyana iyo zajanye na za nyina zikava imuhira, zikabanza zikahukana na nyina, mwarangiza mukaza kugarura inyana mukahura za nyina. Inyana ni mugoroba, kubera ko zikoreshwa na instinct n'inka, tiziza zitaha ku kirari muhira ngo ariho zija kurindira inyana zazo. Ziza hajya batandukanye. Inka hahandi hajya mwazitandukanyirije n'inyana, nazo niho ziza zigaruka. L'instinct il est aveugle. Nuko niko bimeze. Ariko iho zikahamenya cyane, niho zimenya, hajya niho zimenya. Zizitaha, zifite ubwenge bwo kuvuga ngo reka tuje ku kiraro cyangwa imuhira, ubundi niho inyana tuzisanga, natwe niho tugomba gutaha. Ziza zijya hose mwazisobanuriye. Inkoko iyo irarira amagi bakayakuramo, izisigara irarira icogo kandi nta magari. Wa muntu wavuze ngo icyo muhango Imana ngo imugire inkoko ngo niyitagira stress. Oya, stress igoye abantu nyine, ariko inkoko buriya nyine nta bwenge. Uzumve no mu bintu bijanye na memoire. Iyo bavuze ngo ufite memoire de poule baba bagututse cyane, kuko inkoko nta memoire, ntiziretena. Iri mu nzu wagira ngo shu ikagenda, waceceka ikabiragarutse.
kera kugicu yibwiye ntaho cyaho nta stress urumva rero wa muhungu wavuze ilaverezo ariko nubwo bivuga ngo kubaho nta stress twaranabivuze turavuga ngo ni ukuba udakwije ubwenge ni ukuba utakiriho muri iyi si de viva ariko tout au long de notre existence tugomba kuba stressé kuko twaravuze ngo stress ni réponse organisme zitanga kugira ngo yiprepare kwiadapta wenda kuri menace yobije cyangwa n'ikindi kintu cyose kuko iya de bon stress ya de mauvais stress hanyuma rero iyo niyo twatuvuze ngo ni instinct iyo bakuye amagi mu nkoko yari kwirariza ikomeza ikararira ntayakirimo tiyibwire ngo ico narindaririye na amagi reka mvemwo bino byataye garanti ntacyo nkiraririye inzuki aho zifite ubuki iyo babudashe bakabukuramo ziza ziguma hajya iza zija kubitahura nyuma y'igihe hego izo zose zirakoreshwa na instinct ariko rero umwana mutoya iyo avutse nawe aba hakoreshwa na instinct aba ataragira ubwenge kuko iyo avutse azarira ico ni icambere cerekana ko ashitse muri milieu ataramenyereye wenda yumvishije ubukonje urabyumva cyangwa iyo bahuye n'ubushuhe bwinshi burenze aho yarari ica akarira ikigira kabiri umuvyeyi yamuhaye ibere aronka si ubwenge wamukoresheje iracyari instinct ariko uko agenda kura rero instinct zigenda disparaître hakaza ubwenge urumva umwana agatangira kwigana abantu umwana agatangira guseka umwana agatangira gukambakamba umwana agatangira guhaguruka umwana agatangira kwimita ivyo abandi bantu bakuru bahaye bavuga umwana agatangira kwiga nawe kugira ngo avuge interagire n'abavyeyi ujya n'ubwenge rero baba wamuheza kwiyadapta ica abonye abandi bakoze nawe agakenera kubwikora urabyumva ngubwo ubwenge rero ubwenge ni capacité qui nous permet de s'adapter à de nouvelles situations ni ukuvuga ngo iyo ugeze ahantu hose ukwiriye kwiyadapta ugakora ibijanye naho reka dufate urugero umuntu uvuye muri interieur nko muri village yisanze Bujumbura ubwenge bwiwe bugomba gutuma yiyadapta akamenya uko bazabambuka umuhanda kurabyumva ujya n'ubwenge rero bugomba kumuha kwiyadapta nawe akamera nk'abanyabujumbura yego igihe kimwe azagera mu muhanda bikaba kwiruka kuyabangira ingata oro abantu bazamubwira ati ntibiruka mu muhanda kubwo umuhanda uzubanza ukareba haruguru no hepfo ko nta modoka ije ugataraversa hezema ariko kuko abatari adapta iyo waza yumva ko kwambuka umuhanda ivuwa endanje no kwiruka kandi batamugonga oro muri kujya kwiruka ashobora guhura ubundi umushoferi urabizi uzutwara imodoka umushoferi yatwaye buriya niwe uri preda niwe uzumenya ko yokwipa ikintu kugira ngo ntakigonge yego buriya umaze kubona uri mu muhanda ukabona imodoka yakuriye kugezeho ntukiruke uzohagarare umushoferi mwiza aza gukwira ukoga nawe ari adapte kuri iryo situation uyu muntu yinjiye mu muhanda nabi ariko kubera ubwenge bwanje buhise busolutiona ngomba gufata fre cyangwa ngomba kunyura ku ruhande ibyo byose aho na wa wundi nawe kuko hari igihe umuntu aja kwiruka ahunga imodoka uruhande hajya ahungi ariho wa muntu utwaye imodoka nawe yaragiye gukatira akabara mugonzi ubwo n'ubwenge rero budufasha kwiyadapta mu masituasiyo yose masha uri umwana w'umukobwa birashitse urubatse ugomba kwiyadapta ukaba umugore digne de sono mu rugo ukamenya ngo urugo ruza gubakwa gutya ibyo wabonaga mama wawe akora nawe ukavuga ngo mu rugo nzobikora gutya umuhungu nawe yashatse nawe agomba kwiyadapta akamenya ngo sinkira umwana nabaye umugabo je suis responsable kubana n'urugo nuku abana nibi kubakorera ibi nukuvuga ngo ni situation zose tugeramwo twarangiza tukiyadapta tugasatisfaire tugatanga réponse iri équitable cyangwa réponse iri égale kuri iyo situation c'est ça l'intelligence wenda mu majambo atari maremare urakoze cyane ubisobanuye neza no kuvuga ngo ubwenge nuko ushika ahantu
wasanga abantu ko barakora ikintu gusa ariko ikintu ciza nawe ugahita wiyadapta kuri ca kintu nawe ukagikora utanze intuze nziza example nziza ku bantu bavuye nka ruguru usanga nyine mu mihanda byagoranye bahabiruka ariko uko bagenda bagira bamara iminsi kubera ubwenge bafite bagahita biyadapta nimba yageza yiruka agatangira kugenda neza kubera ko afite ubwenge kandi wenda igipfu nyine umuntu udafite ubwenge yohora yiruka yo kwiruka iwe ndiyomenya uko ibyo bimeze byose nyine kwiyadapta reka dufate nk'abagwayi bo mu mutwe le malade mental none se ntuzobona ko wamahagara mu muhanda hagati nta bwenge afite nta danger nta evaliwe ntazi ngo umuhanda urimo menace baramugonga ariko iyo umuntu afite ubwenge uzumenya ngo ngeze aha ngomba gukora iki ngomba kwikonforma kuri iki kintu ubwo nibwo bwenge iyo unaniwe rero kwikonforma kuri za situation uko nyine ubwenge buba ari bukeya hanyuma ubundi sinye zigaragaza ko nyine umuntu afite ubwenge sibyo bigaragaza ko umuntu afite ubwenge sinye nizi zitwereka umuntu ufite ubwenge kuko uzugera ahantu kumva umubyeyi abwiye umwana ngo nta bwenge agira cyangwa ugasanga undi mwana baravuga ngo afite ubwenge umuntu mukuru afite ubwenge icerekanaga ko umuntu afite ubwenge niki kibigaragaza kigaragaza ko umuntu afite ubwenge icambere tuvuze ko no kwiyadapta ukamera nk'uko abandi bameze ukamera nk'uko societe les normes n'amavalere ya societe ukayiyadapta iki kirabujijwe tugikore ikibaza bagikora kiremewe ukagikora twahereye ku rugero rw'umwana mutoya umwana kurya mama wiwe abahaye amukinisha akabona karaseka nawe ejo azayimita akazaseka kujya yumva abandi bahaye bavuga nawe agatangira kwigana akavuga agatangira kugenda akanyura muri ya masitade yose ya developement intellectuel cyangwa se developement mental ariko meme le developement physique ibintu byose kugira ngo ubone ko biri mu ubwenge nuko byose biba bigenda bizamuka ubundi ubwenge ubushize twagikoze ico kiganiro tuvuga ukuntu baza bagerageza kumezira ubwenge ico bita Q1 ngo ni Q1 plutôt pas na Q1 quotient intellectuel ubwenge umuntu afite bwa bwenge rero ikitwemeza ko umwana afite ubwenge muri biriya bapima bakanareba moyena de test bakavuga ngo dukoresheje umwana iki kibazo yagitsinze ubundi ubwenge bugomba kuba bungana n'imyaka umuntu afite ibyo warabisobanuye mu kiganiro ni ukuvuga iki ubwenge bw'umwana w'imyaka 3 umwana wawe kugira ngo umenye ko afite ubwenge nuko nawe ureba undi w'imyaka 3 ukabona karakora ibimeze nk'ibyo ujya hayakora birashika ubwenge bukaja hasi y'imyaka ubwo bugizemo ikibazo igikenewe nuko bwoja hejuru y'imyaka hari abantu usanga shobora kuba ari umwana w'imyaka 3 ariko ibyo ahayakora ubwenge bwiwe bungana n'ubw'umwana w'imyaka 4 cyangwa 5 urabyumva rero bijya iyo bavuga âge mental buriya quotient intellectuel bazavuga ngo ni âge mental sur âge chronologique fois ça ni ugufata imyaka y'ibitekerezo bakagabura ku myaka y'amavuko bagakuba n'ijana icyo gihe bamenya ngo uyu muntu afite ubwenge umwana nuko umujana mu ishuri gardienne maternelle nasa akiga ibyo abarimu bamubwiye akabyumva ibisaba kumemoriza muri memoire akabifata ibisaba gukora akabikora wa mwana noneho akagenda agaragaza ikintu cyose aho ashitse akiyadapta ariko rero iyo atiyadapta buriya ni ukuvuga ko nyine ubwenge bwiwe buba bufite ikibazo urakoze cyane hanyuma ubundi amasorte y'ubwenge naya habaho sorte z'ubwenge cyangwa ubwenge ni bumwe gusa oya ye hariho les formes d'intelligence kugeza kuri none
ubwoko buhari bw'ubwenge twabushira mu bwoko burindwi. ubwoko burindwi. Les formes d'intelligence. Ubwenge bwa mbere ni ubwenge bita donc intelligence cognitive cyangwa rationnelle. Intelligence cognitive cyangwa rationnelle. Cognitive kiva mu ijambo rya connaissance y'ubumenyi. Ni bwa bwenge butuma umuntu arezona. Kurumva baguha exercice ya mathématique ukayikora. Ubwira umwana umubwire ngo rimwe guteranya na rimwe ni kangahe, rimwe gukuramo rimwe ni kangahe, turiya tuntu. Ubwo ni ubwenge butuma arezona, agatekereza, akareba icyo bamusabye akagikora. Iyo niyo forme ya mbere bita ngo ni intelligence cognitive cyangwa se rationnelle. Iva mu buryo bwo gutekereza ibintu nawe ushobora gukora ukazudemontra birimo logique. Kabwira ngo iki niki iyo bakiteranyije gitanga iki ngiki, iki niki iyo bagikuyemo kigira, iyo ugabuye iki kuri iki. Ni ukuvuga ngo ni ubwenge butuma turezona. Ubwo iyo niyo forme ya mbere y'ubwo bwenge. Ni nabwo bwenge baza bamezira rero baba psychologue bakoresha amatest. Ubwo bwenge rero nibwo baza bareba bakazana umwana bagafata abana b'imyaka 10 bakabaha ikibazo kigomba kuba kuri level yabo, barangiza babana noneho bagakora zijya resulta ziza. Hari igihe usanga umwana w'imyaka 10 ubwenge bwiwe buri ku bw'umwana w'imyaka 8 cyangwa 5. Hakaba wa wundi w'10 yo basanga age mentale yiwe iwigeze ku bwenge bw'umwana w'12 kandi afite imyaka 10. Ubwo ni ubwa mbere. Ubwenge bwa kabiri rero ni intelligence émotionnelle. Ni ukuvuga ni aya marangamutima tugira muri twebwe. Buriya nayo ari amarangamutima, icambere ni ukumenya kuyajera wewe nyirayo. Buriya nabyo biterwa n'ubwenge. Aya marangamutima aho bikeneye ko woyasohora yogaragara ukayagaragaza, kuko nayo afite ikindi kintu akora cyo gukonvenka abantu. Reka nkubwire, buriya hari igihe umwana asaba umubyeyi ikintu umubyeyi atakimuhakarira. Iriya ni intelligence émotionnelle. Ubwenge ko baramubwira kugira bankemurira iki kibazo nishiramwe amarira kirumvikana cyane kurenza uko no kivuga gutya gusa avuga ngo papa nzanira iki ngiki. Urumva? No mu rugo wabe n'ahandi ahantu hakomeye hari igihe umuntu bamukemurira ikibazo bitewe na emotion yakigaragaje. Urabyumva? Iyo nindi forme ya kabiri y'ubwenge. Ya gatatu ni intelligence créative. N'ubwenge bwo kuyimagina ugakereye ibintu bizabinda abandi babona ko bidashoboka. Urabyumva? Wewe watekereza mu bwenge bwawe. Ni ukuvuga ngo umuntu aba afite imagination iri hejuru y'abandi bantu bose. Nibo baza batekereza, nibo baza bakora ama découverte, ibintu byinshi ubona, abakoze indege, abakoze imodoka, abakora ibiki, ibintu byose bikomeye, za découverte, za avance za medicine, niba abantu baba bafite iyo intelligence créative. Ubwenge bwabo rero buba buri hejuru, ugerageza bwo gukereya ibintu aba bufite bwinshi. Urumva? Nibyo byibureba nk'aba bantu duhere kuri uyu murimo mukoraho kuririmba. La musique, abacuranzi, bya bintu agenda. Urabona buriya piano abantu nkuko muvuga ngo mukene muririmbyi runaka. Reka dukore kuri umwe wahitinze cyane Dr. Bey. Umucuranzi. Kuriya icyo akoresha hariya ni intelligence créative. Iwe kuri piano nimba yigezeho harandi majwi akuramwe abandi bataragera kuri rwa rwego batabona kandi ari muri piano kuri yazo ni zimwe. Ariko igitandukanye ni ya intelligence ama découverte umuntu ageramo. Iwe yakubita gutya avuga ngo iyi tushe niyi nihujije iratanga iki ngiki. Abacuranzi ni ama découverte ni ibintu biba biri hariya biri mu madomene menshi atandukanye za filozofi. Bariya ba filozofi biyumvira bakavuga ibintu
bizohoraho bizogarada verite presque ijambo ry'Imana niryo ritaza rihinduka. Ariko hari n'abandi bantu kubera ubwenge bwabo baza bavuga de principe tugahora tuzivuga tuzigenderaho ngo runaka yavuze gutya. Umushinwa w'umufilozofi ngo ni Confucius yigeze aravuga ngo uzotegereza ibintu byinshi muri wewe bikeya ari byo utega ku bandi. Ukubwo n'ubwenge bwiwe bwamuha gutekereza agakora ico ngicyo. Buriya twafashe urwo rugero abacuranzi bubahwe bose kandi n'abahaye bacuranga nabo bakomeze bacurange nabo bagere kuri rwa rwego. Ni nabwo rutuma abantu hazamwo kiriya kintu bita ngo ni emulation, gukenera kugira ngo ukore neza bitari mwishari, ariko ukavuga ati reka nanje ncurange ngere kuri iriya level. Uwo n'umwe nafashe, ariko abacuranzi barahari. Nureba abantu batangiye ku rugero gucuranga mu buryo bukomeye, twafata nka Mima n'ubu je pense ko agifasha umwanya wa mbere. Kuriya buriya aba afite ubwenge buriya bita ngo ni intelligence creative. Muri wewe yagera kuri piano, ibyo bamwigishije ugasanga arenze babarimu bamwigishije. Kuriya gabariya bose barize piano ntibamye bavuka gusa bayize, hari ababigishije ariko barakwigisha barangiza. Buriya iyo wumva ijambo tuvuge universite ni nk'abavuze ngo univers Nice. Iyo ushitse muri universite no kukubwira ngo tudepanda n'abarimu, kandi uri umuntu wo gukora ubushakashatsi ugakora de recherche ukagera ku bindi bintu bihambaye cyane, kubera kuko baba bamaze kuvuga ati umuntu warangije secondaire uwo ni umuntu wotekereza, ni umuntu wokora ubushakashatsi akagera ku rwego rukomeye. Ibyo rero ni ubwoko bwa gatatu nari mvuze bwa intelligence. Ubwoko bwa kane rero ni intelligence sociale, ni uburyo bwo kubana n'abandi bantu. Kujya nubona umuntu utabana n'abantu neza azoba yabuze kurya ubwenge ntibwuzuye. Ubwo bwenge buzoba bwabuze. Ubwenge intelligence sociale, kuba muri societe. Umugabo n'umugore babana gute? Abana babo bagomba kubabanira gute? Bya bindi twari ko tuvuga. Abaturanyi bigomba kugenda gute? Abavoise, aba collègue de service, aba partisan d'une même église aho musengana, habo muturanye mu gihugu n'ahandi hose. Intelligence sociale rero nayo irakenewe. Bariya rero ubona bananigwa kwiadapta mu societe, ugasanga umuntu mu bintu byiwe ni umuntu ukorogana, ni umuntu ureba ubuzima bwiwe, bituma yaranagezaho arigunga. Ni umuntu ubundi muri societe icyo tubereyeho. Buriya ubona abantu baba leader ni nahariya biva, ni abantu bamenya gukonvenka de groupe, bazihagarara imbere bavuga abantu bakabemera. Kuburiya mezire yo gukonvenka abantu, nimba hari n'ibyo muganira, ibyo mushaka kugeraho, de projet mushobora kuba mu initia, wa muntu ya defanda yabereka mukavuga ati ça c'est l'idée, uyu ni chef agomba kutuyobora muri societe. Naco gituma ubonaga duhere kuri ibi bintu byose, kuri abantu kuyobora ama organisation, kuyobora amatorero, kuyobora inzego z'ibanze z'ubutegetsi kugeza kuzo hejuru. Niba abantu babonamwo iriya charisme, bakababonamwo ubuyobozi, bakabona ko boyobora abandi kandi abandi bakabakurikira kandi ibintu bikagenda neza. Ubwo nabwo ni ubundi bwoko bwa kane. Ubwa gatanu, ubwenge bwa gatanu twari twavuze d'abord intelligence rationnelle, tuvuga intelligence émotionnelle, tuvuga créative, tuvuze social. Ubu tugiye ku ya gatanu, sibyo? Ni intelligence pratique. Buriya mu buzima ibintu byinshi ni amateori, nibyo twumva, ariko ubwenge bwacu rero bugomba gufata bya bintu bukabikura mu mateori, kurumva noneho tukabuzana mu buryo kuri pratique. Warize, nimba warize rero reba hano wowe warize ikiganga,
ikiganga muza mwiga parti teorike, mwarangiza none mukaja gukora bijya amastage, noneho kugira ngo mubashe kugira ya intelligence pratique. Zijya teori zanyu mukaziconcilier avec la pratique. Barakubwira ngo gutera umuntu urushinge nuku bakabivuga muri teori, ariko noneho bigomba kugeraho biba pratique, ugafata urushinge ugatera umuntu. Urabyumva? Icyo gihe noneho ni ya mateori ubwenge turabufite, ariko noneho reka tuburande bwe pratique. Ibi bintu ubona navyo mbivugeho, hari abantu badashoboye kwiga amashuri les humanités classiques n'ama université bene biriya, wenda ko n'ubwenge bwabo butaba permeta, ariko hari ibindi by'imyuga biga ubuzima muri pratique bugakomeza. Umuntu yonanirwa kwiga amashuri ariko akamenya gutwara imodoka. Yego. Kurabyumva? Akamenya gukora imodoka. Akamenya gukora imodoka, akaba umumekanisi. Kurabyumva? Akaba umutayeri. Urakoze cyane. Aho akaba umwubatsi w'amazu. Umumaso. Kurabyumva? Akaba menuisier, akamenya kubaza. Iyo niyo intelligence pratique, ni ubuzima ubwenge bwacu tuba dufite ariko buri teorike, ariko none bugomba kugeraho buva muri teori bugahinduka pratique. Cyo si icya gatanu. Yego. Icya gatandatu niyo bita ngo ni intelligence multiple. Buriya ibyo byose naho nagiye mbivuga, ubwenge bugiye butandukana. Hariho abari foro muri bya bindi twise muri ya intelligence rationnelle cyangwa cognitive, hakaba bashoboye bijya bya intelligence émotionnelle, hakaba bashoboye ijya créative, ijya sociale. Urabyumva? Ibi byose twari ko tuvuga n'iyi pratique, kuko gatwese uretse bajya baza bita ngo nabasava nabaduwe abapolivara bazi ibintu byinshi, twese umuntu agiye agira kanto yisigane nini ubwenge, ibintu byose titwobikwiza mu bwenge bwacu. Shituma avuga ngo il est fort en mathématiques, uyaza yumva ibiharuro, ariko wenda ntiyumva amarangi, we wumva indimi. Urabyumva? Uyu yumva iki, uriya yumva kiriya. Noneho ugasanga nacyo gituma muri societe dukeneranye cyane. Ubwenge umuntu wese ahawe ubwo bwenge tuvuze tiyokenera abandi bantu. Iwabaye foro muri ubwo bwoko. No uvuga ngo Imana yija nko gutanga ubwenge, abantu bose bakametriza aya maforme y'ubwenge, ntawokenera undi, ko byose uzi ubikora. Uzi ubyikorera. Urabyumva? Ariko reka nkubwire, umuganga azavura ariko ntaza asona ihuzo. Nawazajana kwa tayeri. Urabyumva? Tayeri nawe azi gusona ariko ntazi kuvura, azaja kwa wa muganga, kuko turakeneranye cyane. Wabyumvishije? Imodoka urayifite, warayiguze, ariko uzi kuyitwara, tuzi kuyikora. Urayifite, ikeneye igitoro, ugicuruza nawe wewe urakenera karibira kuko ufite imodoka. Uko ga ntukora karibira. Ntukora karibira nawe. Umuntu wese agiye agira ico ngicyo. Nje tuma nkubwiye ngo turakeneranye. Ariko hariho intelligence multiple, hariho abantu nyine Imana yagiye idota endo duve, baba bafite ubuhanga presque mu bintu byose. Ugasanga muri iki il est intelligent, muri kiriya il est intelligent. Iyo niyo intelligence multiple bavuga. Umuntu ugasanga mu by'ukuri ni presque ibintu byose arabizi. Ubwoko bwa karindwi ariko bwa nyuma tugiye muco bita intelligence artificielle, n'ubwenge karemano, ubwenge abantu bakora, izi machine. Ibi byose uri mu kubona abantu bagira amakarikatire hariya bakagira ni technology. Nukuvuga iki? Machine barayidota capacité humaine, machine igatekereza, machine igakora, machine ikadesida, igafata bwa bwenge umuntu afite, ndetse ikagira byinshi burenze ubw'umuntu. Ariko umuntu ugane uba wabikoze kugira ngo iyo mashini ibe noneho ga imashini umuntu yarayikoze, ariko namara kuyikora irakora bimwe biruta wa muntu kugira. Izi robo hayi ubona bino bintu by'amarobo, ni nako kagisigiye kugira mu gihe kiri imbere. Tuzaba turi mu bibazo bya chômage aigu, aho abantu bahaye bakora ibintu biramplaça le travail humain. Main d'œuvre igiye kubura, ba bantu bahora bakora, machine imwe, robo imwe ishoboye gukora akazi k'abantu 100 kandi gatanga umusaruro wenda urenze uwabo.
babantu 100 bose babuze imirimo. Ubwenge ni bwiza ariko ahandi naho uko tugenda dutera imbere niko tugenda twisanga mu bintu bitoroshe bituma usanga bimwe nyine bizodufasha muri bya bindi byiza ariko ahandi bizagera bidufasha mu bintu bitari byiza. Iyi intelligence artificielle ibintu byose mukora mbiki bene ibyo usanga abantu bakoresha technology, machine ifite capacity bayiheza imene yo gutekereza gukora ibintu. Uzorebe na machine ngiyi ujya uhaye usoma cyangwa na telefone izihita buri bifite ikintu kiriya bita ngo ni boîte de dialogue, izikubaza ngo ese ukeneye iki executa kora gutya, iki uhaye uvuga nti gikunda iyi formule uri gushiramwo tikunda, iki iyi commande uvalide tiyemera ni telefone. Iriya ni capacité bayidotemo, ifite ubwenge. Machine ifite ubwenge irakubwira ati no iki ntigikunda. Ufite igiharuro cakunaniye gukarikira ariko ntugikubita muri telefone cyangwa mu mashine. No kuvuga ko iyo niyo intelligence artificielle. Noneho usanga kuri none ubu ko baragerageza kubikoreraho babiheze ubundi bushobozi buri hejuru. Ufite telefone, ufite machine, nuja kuyikoreraho bakubwire ngo ugomba kubanza kwishurira iyo programme irimo. Nutayishurira machine ntikora. Kurabyumva? Iyo nano ubundi bwoko buri artificiel ariko n'ubwenge karemano. Ni abantu babikora ariko nubwo babikora barabikora bagasanga byagize ubushobozi burenze ubw'abantu kandi aribo babikoze. Urakoze cyane ko numva tugeze ku musozo. None se bishobora gushika umuntu ubwenge bukagabanuka cyangwa se ubwenge buriyongera cyangwa bivana nuko umuntu yabushatse cyangwa se yize warize buriyongera bushobora kugera aho bugabanuka? Ubwenge buriyongera kandi ubwenge buragabanuka. Reka tubanze tuje mu congera ubwenge. Buriya ubwenge tuza tubwiga kandi icyo turi cyo tuza tuyimita abandi. Bushize twavuze ngo icyo kiganiro cyaratambutseho tuvuga indege, turavuga ngo ni inyoni. Abantu bakoze indege ariko bisunze uko inyoni iziguruka. Inyoni ni ikintu cyaremwe n'Imana. Inyoni ni naturelle ariko indege ni artificielle. Turavuga ngo A ni appareil, V vola, I imita, O oiseau, N naturelle. Ni ukuvuga iki? Ubwenge iyo tubwize buza tuza tuyimita. Umuntu bwa bwenge bwiwe akareba akamenya ngo kiriya kintu umuntu yagikoze gutya reka nanje mwigana, kandi wamwigana wabikora bwa bwenge bukaza ukabura bwakiriye. Tiwovuka uzi gukoresha machine na telefone niba yiguheza umunsi wa mbere hari zibanza zigacanga bikagucanga ariko bijya hari ukuntu ugomba kuronka ya stimulus umuntu akakwerekera cyangwa ubwawe wenyine ukaguma ugakora de recherche ukagera ugera kuri cyakintu kujya ngiyo ubitoye ukagira ijya connaissance ubwo n'ubwenge buriyongereye. Kurumva wasomye ibintu ibitabo ibiki ibintu byose ugize ubwenge kubera ko wasomye wize kumenya ibintu. Urabyumva? Ibyo bintu yamyitoza abantu bakora abantu tuvuge aba sportif bose muri rusange abakina kabumba bamenye ibintu kubera ko babona defile iyo bacenga bya bindi n'imyitozo. Abatlete kwa kwiruka kwimenyereza arabikora yarangiza none bigahita yiyadapta akazasigara bikora ezima. Ikigira kabiri kiza congera ubwenge buriya siporo ni ikintu kingira akamaro cyane. Iyo dukora siporo umubiri wacu urakora neza, amaraso agatembera neza, ubwonko bukamererwa neza. Ico gihe naco buriya siporo ni ikintu gituma ibintu byinshi biri mu muntu bifunguka kurenza wa muntu udakora siporo, wa muntu uhoze wicaye hamwe organisme ugasanga ntitangira gukora tuma fonction cognitive ziri muri cerveau
zikora neza kubera irya siporo. Icya gatatu ni ukurya neza. Umuntu wafunguye neza akarya ibiryo byiza azagira ubwenge. Umwana wonse neza yasimwa akonka neza amashereka ya nyina, ubwo ni ubwenge. Ikigira gatatu ni environnement educatif, ni amashuri abana mushobora kubigishirizamo, amashuri meza ahenze aforma abantu. Amashuri aratandukanye, kurabyumva. Icyo gihe rero ushobora kuba utari wavukanye ubwenge bwinshi cyane, ariko bagushira muri ya environnement. Dufate gusa n'abana bari mu mafamiye amerewe neza. Urabona nk'abana bavuka basanga iwabo bagira amamodoka, bari abana ntibaza biga imodoka, azajana n'ababyeyi gusa kujya bazazitwara akayimenya, tazaja ahantu ngo kuri centre ngo nabagiye kwiga imodoka, kuko kijya baragifite. Bya bintu byose bafite iwabo. Kurumva hari abantu bafite amapisine mu magwi wabo, baza baja koga n'ubwana buri buto bukabimenyera, kubera ko ijya environnement iri riche muri ekipema bituma babana bose. Umwana ubana n'umuntu nimba ari umu informatisi hiwabo umutwara hahandi kijya uwaho ko umwana aza kimenya. Aba bana bajana na ba mama wabo bahe bacuruza babuhetse hari buriya bwana buzaba ubucuruzi kandi bwiza, kubera ijya environnement irasitimira. Umvishije aho turi hatuma mu by'ukuri tubasha kwakira ibindi bintu bidasanzwe. Ikindi ni sosiyete tubayemo. Urabona kuba ahantu abantu wenda banumve neza, abana batuye muri za quartier zituje zimeze neza, ahantu h'abategetsi muri VIP, tanduru ntabirirwa bagira ntibabona basinda, ntibabona bagwana, ntibabona bagira gute, bijya bintu byose biri negatif, bituma babana bagira andi mavaleur baherita muri societe par rapport y'abandi batuye muri za societe ziri très dégradé. Buriya byari byiza no kubushobozi buzabura umuntu yashaka kugira ngo faso n'abana bawe. Umwana warerewe mu gipangu agira education y'ababyeyi, ariko uyu mwana wirirwa ku mihanda education yakura siyanye, kandi wumve ko hariya ku muhanda nta cyiza na kimwe hakura. Azotukana, azogwana, azomwa biriya, ariko umwana uri ahantu iwabo hafunze mu bipangu, afite motere, nashikenera gukina arakina, ibintu byose arabibona aho ngaho. Ibyo nabyo aho ahantu batuye muri societe biri ku bose, ariko ibyo ngibyo nabyo bifite ikindi kintu biza gufasha. Urumva icyo ni ikindi kintu kigira icyo gifasha. Icya nyuma ni interaction, ni uburyo ababyeyi n'abana babanye, ni uburyo abagabo n'abagore babanye, n'ibya biganiro mugira. Uyu ile duwe muri iyi domaine akaza yibabwira mukabyumva, uyu nawe azi ibi ngibi bakabibasobanurira. Abana bakavuga nje nizi ibi ngibi papa, kino bakigenza gutya, kino bakigenza gutya. Reka mfate urugero. Kenshi j'ai l'habitude yo kubona notre fils Neshama, kenshi hari igihe ambwira ibintu simbyumve, bikansaba ko noja gukora recherche kugira ngo mbyumve, kagira ngo none yambeshe, kibaza aho yabikuye. Harwa kubwira ati hari igihe nkurikirana ziriya desi zabo anime yari amatente n'ibindi bintu. Buriya ni ukuvuga ngo iriya nibyo baza bita ngo ni para education, n'indi education itari ijyaho mu ishuri, ariko umwana ashobora kuba umushiriramo ibintu hariya. Ureke kumushiriramo amafilime apfuye biriya bya filime pornographique, ariko umushiriremo izindi seri nziza umwana ashobora kwigaho, kujya kweshanja. Ushobora kubona ikintu hari wamaze ngo kiriya ni kaka kikubwira, ukibaza aho yagikuye. Buriya afite ibindi bintu abareba hariya, arakubwira ati hari igitabo nasomye, arakubwira ngo hari TV nariko ndeba isheni imwe inyuraho kiriya kintu. Buriya ni ukuvuga ko ziriya interaction, uburyo tubanye ahantu hari ibintu. Buriya umwana wakuze akurikirana ibyo byose, n'uwakuze atabona ahari televiziyo ngo akurikire, buriya hari ibintu bimwe ababuze. Ariko wa wundi wisanga uri muri ya environnement mirimo bya bintu byose bikwiye, bigenda bimufasona kugira ubundi bwenge. Ni byiza ko abantu baganira, tureke guhuga ku matelefone cyane, tuganire n'abana. Umwana nataha umubaza ibyo yize abigusobanurira, atangire nawe kukwigisha.
turiga ni ukuvuga ngo education abapedagoge baza bavuga ngo la science ngo ni edifice ngo iza yubakwa jour par jour et qui n'a jamais été considéré comme ayant atteint son achèvement. Ubwenge tuza tubugira bugomba guhagarara nyine cyagiye muri za bukuru abantu bamaze guhura na biriya bibazo bya ziriya ngwara bazagira ngo ni amademanse senile buhaye bugabanuka. Ariko avasa ni ukuvuga ngo tugenda twiga umunsi ku wundi. Siyanse rero ni ikintu ngo ni batima iba yubatswe, ugenda ushiraho burike mu gatondo, saa sita ugashiraho irindi, ku mugoroba ugashiraho irindi, ariko nta n'umunsi bazovuga ko yuzuye. Umuntu ntanakubeshe ngo agire ubwenge azi ibintu byose, oya tiyo bimenye, azi bike. Kandi dukomeza kugenda twiga ku bantu babandi bafite ya curiosité, bashaka kwiga, bashaka kumenya. Abo bantu bose umwana yo kwigisha akakwigisha ibyo utize ku ishuri, ibyo utamenye iwe yamenye kubera za domaine zitandukanye. Umudamu yo kwigisha, umugabo yo kwigisha, umuturanyi yo kwigisha. Nuko ibyo ngibyo ama échange yacu ayo ngayo niyo atuma ubwenge bwacu nabwo bwiyepanuye. Urakoze cyane, ndabona tusa n'abarangije ikiganiro cacu. Turagushimiye cyane. Kandi buriya abantu nuko batagikunda ibintu by'ubwenge, abantu basigaye bakunda kureba ibintu bimwe by'amakomedi, ariko buriya ubwenge turabukeneye. Kandi nyine n'ibi ngibi dukora, iyo umuntu ategereye nk'iki kiganiro agira ikintu nawe akuramwo c'ubwenge, bikamusunika nyine bikamufasha mu buzima. Rero turagushimiye cyane, ni ukuri uzi uduha amasomo meza y'ubwenge, akatwubaka tukubakika. Kandi abakunzi bacu ndabizi ko babikunda, rero turagushimiye cyane. Urakoze cyane, Imana ikuduhere umugisha.